Testosteron je jedan od najvažnijih hormona u ljudskom tijelu, posebno kod muškaraca, ali ima ključnu ulogu i kod žena. Iako se najčešće povezuje sa seksualnom funkcijom, libidom i mišićnom masom, njegova uloga je znatno šira i obuhvaća emocije, zdravlje kostiju, metabolizam, pa čak i rad mozga. Razumijevanje prednosti, rizika i prirodnih načina povećanja testosterona važno je kako bi se donijele informirane odluke o zdravlju i hormonskoj ravnoteži. Testosteron je steroidni hormon koji se proizvodi u testisima kod muškaraca i u jajnicima kod žena, a manji dio stvara nadbubrežna žlijezda. Njegova koncentracija je 10 do 15 puta viša kod muškaraca nego kod žena. Najviši je u ranoj odrasloj dobi, a počinje opadati nakon 30. godine, prosječno 1% godišnje. Ovaj hormon ključan je za razvoj mišića, gustoću kostiju, libido i seksualnu funkciju, mentalnu energiju, motivaciju, raspoloženje, stvaranje crvenih krvnih stanica, metabolizam masti, razinu snage. Drugim riječima, testosteron je hormon vitalnosti i muškosti, ali i ukupne životne energije. Prvo, povećana mišićna masa i snaga. Testosteron je glavni anabolički hormon. Potiče sintezu proteina, povećava odziv mišićnih vlakana na trening i ubrzava regeneraciju. Zato muškarci s optimalnim testosteronom brže dobivaju mišiće i lakše održavaju nisku razinu masnoće. Drugo, niži postotak tjelesne masti. Testosteron aktivira lipolitičke procese, pomaže tijelu da koristi mast kao gorivo. Niske razine povezane su s nakupljanjem trbušne masnoće, sporijim metabolizmom i rezistencijom na inzulin. Optimalan testosteron ubrzava metabolizam i olakšava mršavljenje. Bolje raspoloženje i veća motivacija često su povezani s testosteronom, jer on utječe na dopamin, serotonin i osjećaj zadovoljstva. Kada razina testosterona padne, mogu se pojaviti depresija, niska motivacija, gubitak interesa za aktivnosti i umor. Normalne razine ovog hormona poboljšavaju mentalnu energiju, fokus i emocionalnu stabilnost. Bolja seksualna funkcija također je snažno povezana s testosteronom. Libido, erektilna funkcija i seksualna želja ovise o njegovoj razini. Niske razine mogu dovesti do manjeg interesa za seks, slabije erekcije ili sporije seksualne reakcije. Kod žena, testosteron utječe na libido, vaginalnu lubrikaciju i seksualni odgovor. Kada je riječ o zdravlju kostiju, testosteron potiče stvaranje koštane mase i spriječava osteoporozu. Kod muškaraca s niskim testosteronom kosti brže slabe, što povećava rizik od prijeloma. Testosteron ima važnu ulogu i u kognitivnoj funkciji, jer štiti mozak od upale i potiče neuronsku aktivnost. Normalne razine povezane su s jasnijim razmišljanjem, boljom memorijom i sposobnošću donošenja odluka. Osim toga, povećava energiju i vitalnost, podržavajući mitohondrije, energetske centre stanica. Kada je testosteron optimalan, energija i izdržljivost su veći, a osjećaj umora je manji. Nizak testosteron, ili, kako ga stručno zovemo, hipogonadizam, može dovesti do niza problema, kao što su gubitak mišićne mase, nakupljanje masnoće, osobito oko trbuha, kronični umor pa i loše raspoloženje. Također, može uzrokovati poremećaje spavanja, slab libido, erektilnu disfunkciju, smanjenu gustoću kostiju i naravno, smanjeno samopouzdanje. Uzroci ovakvog stanja mogu biti različiti: stres, loša prehrana, manjak sna, izloženost toksinima poput plastike, gojaznost, konzumacija alkohola ili bolesti poput dijabetesa. Premda se to rijetko događa, previsoke razine testosterona mogu se pojaviti kod zloupotrebe steroida hormonske terapije bez liječničkog nadzora ili, na primjer, tumora nadbubrežne žlijezde. Mogući rizici uključuju agresivno ponašanje, gubitak kose, akne, zadebljanje krvi što povećava rizik od tromboze, zatim povećan hematokrit, hipertenziju i oštećenje jetre, osobito ako su steroidi uzrok. Dakle, optimalna ravnoteža je ključ, nikako ne treba ići u ekstreme. TRT ili terapija nadomjesnim testosteronom daje se muškarcima s klinički niskim testosteronom. Prednosti mogu biti pa prilično dramatične: povećan libido, bolji san, više energije, veća mišićna masa i bolje raspoloženje. Ali, važno je znati da terapija mora biti pod strogim liječničkim nadzorom. Doziranje mora biti individualizirano, a redovite kontrole krvi, kao što su hematokrit, PSA i estradiol, su obavezne. Samostalno uzimanje testosterona bez jasne indikacije nosi ozbiljne zdravstvene rizike. Kvalitetan san od 7 do 9 sati stvarno je ključan. Nedostatak sna jedan je od najvećih ubojica testosterona, vjerujte mi. Samo 5 sati sna može smanjiti razinu za 10 do 15% u jednoj noći. Što
Što se tiče treninga, snaga i hit su jako važni. Dizanje utega i kratki intenzivni intervali stimuliraju lučenje hormona i povećavaju mišićnu masu. Najbolje vježbe su čučanj, mrtvo dizanje, bench press i zgibovi. Smanjenje masnoće, pogotovo one visceralne i inzulinske rezistencije je stvarno važno. Visceralna masnoća pretvara testosteron u estrogen, a gubitak od 5 do 10 kg često značajno povećava razinu hormona. Prehrana bogata zdravim mastima, poput jaja, maslinovog ulja, avokada, omega-3 riba i orašastih plodova, također je ključna. Masnoće su doslovno nužne za hormonalnu proizvodnju. Smanjenje stresa je još jedan važan faktor, jer kronični stres podiže kortizol, koji ruši testosteron. Najbolje tehnike su duboko disanje, meditacija, hladni tuš, šetnje i izlaganje prirodi. Što se tiče vitamina i minerala, neki nutrijenti su jednostavno neophodni za proizvodnju testosterona. To su vitamin D3, cink, magnezij, bor, ašvaganda i fenugrik, odnosno piskavica. Sve ove tvari su znanstveno dokazano korisne kod niskih razina testosterona. Manje alkohola i toksina, to je stvarno važno. Alkohol, plastika poput BPA, teški metali, pesticidi i šećer, svi oni dokazano smanjuju testosteron. Redovni seksualni život također igra veliku ulogu. Seksualna aktivnost povećava proizvodnju testosterona, a nedostatak je može sniziti. I naravno, izlaganje suncu, vitamin D povećava testosteron i poboljšava ukupni hormonalni status. Testosteron se mjeri ujutro, između 7 i 10 sati. Najbolje je provjeriti ukupni testosteron, slobodni testosteron, SHBG, estradiol, prolaktin, LH i FSH. Ako su razine niske uz simptome, možda ste kandidat za terapiju. Testosteron je ključni hormon za fizičko, emocionalno i seksualno zdravlje. Normalne razine donose energiju, snagu, bolji metabolizam, mentalnu jasnoću i kvalitetan seksualni život. Iako hormonska terapija može biti spasonosna za ljude s kliničkim deficitom, prirodne metode često su dovoljne za većinu ljudi. Najvažnije je pristupiti testosteronu odgovorno, kombinirajući zdrav životni stil, redovite preglede i razumijevanje vlastitog tijela. Hvala na pažnji, like, share i pretplatite se na kanal.